clear tu te in savain chi bai le vekule tuntum kan video a chuanin kumin kumsah ni le somni pakhat SBI apprentice naruak chungchang kan clear hawin kan en ho le donani ama sain apprentice kan ti hi enge ni lo tlem zok lowa mithiam skilled employer nuaya experience emo certificate emo nei tura hun tiam chung neya na thok emo roi emo kha apprentice kan ti chu ania SBI apprentice kan ti chuanin SBI nuaya kami bank nuaya atul thok tura lo tlem zok la a chor emo roi te emo tina ni ome SBI PO SBI clerk kan ti te nuaya khanin hetiang apprentice kan ti te hi an thok vele thunga SBI nuaya hianin permanent in an thok tak lova job emo employed khan ni lova training emo internship emo experience khan tiang certificate nei tura thokte anni post ruak zat han enila India hian all India hianin post sangruk le za aruaka Mizoram bika hianin post somni aruaka chuta chuanin ST tan post kuwa OBC tan post khat EWS tan post ni UR tan unreserved category khan post riat aruaka ni district wise in han entaila district na hian post ruaka oma Aizawl district bika hianin post so maruaka Kolesipa post ni Lungleya hian post ni Champhaya post khat Longtlaya post khat Mamita post khat Serchipa post khat aruaka tichuanin Khozol le Saitwala post khat ve aruaka ni tichuanin vain Mizoram puma SBI apprentice hi post som ni aruaka ni kumbithlia age limit han enila hemi SBI apprentice deal tur chuanin minimum kumsom ni angaya maximum kumsom ni pariat tichuanin kumsom ni atanga somni pariat in kar khan an deal thaini STSC OBC PWD rualban lo kan ti tan khan upper age relaxation kumlama ngai na thiam na kumnga kha an apply thayan claim thayani qualification educational qualification han anila hemi SBI apprentice deal tur chuanin any graduate to phot tan khan a deal thayani kha kan hriat angai ni hlo chungchang han anila SBI apprentice kan ti te hi training course training an ni wang khanin hlo tak salary anga chiar an ni thin lova stipend angin hlo kha stipend an ti thin ani tichuanin kumthum chunga tan khan heng apprentice kan ti te hi roi an nia chuwang chuanin first year second year le third year khan hlo an pe khain ang lo ni first year khanin thatin singkhat le sanga an hlowa second year khan singkhat sangruk zanga an hlowa third year ai ro chuanin singkhat sang kuwa an hlo ni khakha kumthum chunga tan SBI apprentice te kha la kan nia select kan nia chuwangin kumtin khan thatin an hlo kha ain ang lawani tichuan khamia khan kan hriat tur chu apprentice SBI apprentice kan ti te hianin stipend kan ti baga khan allowance emo incentive emo ham thana dang hlo dang kha an nei theilawani an nei ngai lawani job profile job role chungchang khan en leila apprentice kan ti te an thober chu job ang tak an thokan la nilawa chuwang chuanin apprenticeship program training layang an nia bank kalphung le assistant te anin ko mu thina ni administrative role kalphung te after sales service kan tiang chi te kha an thok thin bokani SBI apprentice kan ti te khanin na tho tu chi sang an chunglama mi ten SBI PO kan ti te clerk kan tiang chi ten na tho tu an siam sakang chi te kha an thok thina ni an training zone huang tin nge ni zel ti khan enila apprentice kan ti te hi kumthum chunga ta na select roi khan nia kumthum chunga an performance azir khanin SBI bank an thona bank khan a ngetin full time workers angin an la theya amairo chu kumthum apprentice training an zo nu hian na an nei chun zom nge yang ti dan om lovani kumthum an training zo nu a hianin an performance azir khanin SBI bank khan an roi chun zom theya tin an roi chun zom lo thei bokani kha chu an performance azir le bankin an performance an du dan azira nyang chu bankin a ngeta an la chun zom ani chuanin SBI apprentice kan ti te kha SBI junior associate chu SBI clerk kan tiang post kha SBI clerk post kha an chel don ani a ngeta an la chun zom ani chuanin an training zo a hianin internship certificate pek an nianga hemi certificate hi private bank danga na an zon donin
atangkai mani khami certificate training course certificate kha apoi mo ani selection process an any la selection process a hianin chihnia oma online written test le local language test ania online written test bi khi online atanga conduct ania MCQ vek ani multiple choice question vek ani tichuanin local language test ero hi chu interview angkha ania syllabus han en leila ama sabera chuan general financial awareness ania question somni panga omanga mark somni panga punga minute som panga chunga chanzo turani panhina chuanin general english ania question somni panga omanga mark somni le panga punga minute som panga chunga chanzo turani pathumna chuanin quantitative aptitude ania question somni panga omanga mark somni panga punga tichuanin minute som panga chunga tho chanzo turani palina chuanin reasoning ability and computer aptitude ania question somni panga omanga mark somni panga punga minute som panga chunga chanzo turani tichuanin online written biga khanin total mark za question za anianga tichuanin darkar khat minute som ruk chunga chanzo tur ani donani online written test biga hianin negative marking omdona 1/4 ani dona chu question pali kan ti diklawa khanin mark khat zel kha an kat donani tichuani MCQ vek ani don bokani online written test kha tichuanin test of local language omlenga chu interview kha ani pa anga class 10 le class 12 standard mizo subject kan la ti document proof certificate angchi kha kan submit anga an check donani tin medical examination kami kha ombokanga medical certificate emo medically fit declaration certificate angchi kha kan so bok donani application chungcha han enila application form hi online atanga registration ti turani anga direct application link hi video description a hianin kan da a link kha kan lo check out mai donia application fee hi STSC le PWD rual ban lo kan ti tan khan ni lania om lawanga amero chu general OBC le EWS kan ti tan khan cheng za thum application fee choyangai ni document upload ngai te han en leila passport photo dimension a hianin 200 by 230 pixels ania size hi 20 to 50 kb in carvel ania signature image leya signature big hi dimension a 140 by 60 pixels ania size a 10 to 20 kb in carvel ani donani tichuan khata kan share tur chu documents resize thiam lo emo khatiang online atanga ti thiam lo kanomani chuanin online atanga osam taka resize dan video kha kan upload towa kan check out duni chuanin mi video description a hian link kan da kan lo check out don nia ni poimo te han en leila online application hi July ni ruk voina tangin online application hi ti theidona last date of application hi July ni somni le paruk July ni somni paruk tun thani somni le paruk ani ti chuanin online exam written exam kha beisaidana chuanin August thale August online exam kha omdonani ole khati zong kha tun tum kan video a SBI apprentice naruak kan en ho theide chu ni sela ale peka chuan video dang nen kan mule don nia mutui mang thave kule